Ahabonetse ibirombe by'amabuye y'agaciro, ubuzima bw'abahatuye n'abahakorera buhinduka mu kanya gato. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitse cobalt nyinshi ku isi, iri mu bihugu bikennye cyane. Abasesenguzi mu bukungu bemeza ko ibibazo by'umutekano, intambara n'ubukene biriyo ntaho bihuriye n'umutungo kamere iki gihugu gitunze, ahubwo ibi bikomoka ku miyoborere mibi cyane. Njye muri kumva ni Rwandorimana Alexis, muhawe ikaze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashimangira ko ikibazo cy'umutekano muke hamaze imyaka myinshi kidafite aho gihuriye n'amabuye y'agaciro, cyane ko nta gihe atabayeho kuva isi yaremwa, ariko imvururu zihari zikaba zitarahose. Abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibasiba kuvugira ku karubanda k'umutungo kamere uri mu burasirazuba bw'igihugu cyabo, ari wo muzi w'imvururu zihamaze imyaka isaga 30. Kenshi bashinje ibihugu by'abaturanyi cyane cyane u Rwanda na Uganda kugira uruhare muri izo mvururu hagamijwe gusahura umutungo kamere uhari. Ni ibintu ibyo bihugu byombi bihakana byivuye inyuma, bigashimangira ko imvururu zishingiye ku bibazo bya politiki biri hagati y'abanyekongo ubwabo, kandi igisubizo kirambye mu kuzishoza ari bo bagifite mu biganza. Mu ntambara y'ubukungu bwimakaza ingufu zitangiza ibidukikije, Clean Energy ikomeza gufata indi ntera hagati y'ibihugu by'ibihangange ku isi. Amabuye y'agaciro arimo lithium, cobalt, nickel na copper arushaho gukenerwa cyane. Impamvu nyamukuru ni uko ariyo yifashishwa mu bikorwa bya batiri z'imodoka zikoreshwa amashanyarazi no mu ikorwa ry'ingufu zisubira renewable energy. Izi modoka n'iz'isi yose hanze amaso no mu guhangana n'ikibazo cy'imyuka ihumanya ikirere ituruka ku ikoreshwa rya lisansi na mazutu. Hari sosiyete y'Abanyamerika igaragaza ko mu 2025 lithium izaba ikenerwa ku rugero rwa 76%, naho cobalt yo igakenerwa ku rugero rwa 53% mu ikorwa rya batiri. Uretse kwifashishwa mu bikorwa by'izo modoka, cobalt inakenerwa cyane mu ikorwa rya telefone zigezweho, smartphones, tablets na mudasobwa laptops. Imibare igaragaza ko hejuru ya 70% ya cobalt iboneka ku isoko mu isi yose ituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Irahacukurwa gusa ubundi koherezwa mu Bushinwa igatunganyirizwayo kugira ngo igere ku isoko inoze. Mu 2022 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaturutseho 73% ya cobalt yacurujwe ku isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yariye toni miliyoni 6 muri toni miliyoni 11 za cobalt byarwaga kitaracukurwa ku isi yose mu 2023, ziyongeraho toni miliyoni 6.6 za lithium iherereye mu mujyi wa Manono mu ntara ya Tanganyika. Hari n'andi mabuye y'ubwoko butandukanye umuntu atarondora acukurwa muri icyo gihugu. Kumva igihugu gitunze imari ishyushye gutyo ariko kikaba icya kane gikennye cyane ku isi, bigora benshi kubisobanukirwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikurikira Sudani y'Epfo, u Burundi na Central Africa.